Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Ngiye kukubwira ko Museveni yemeje itegeko rishya ryemera ko abasivile baburanishwa n'inkiko za gisirikare. Hanyuma kandi ndaza kuvanga ngubwire ko babiri batambutsaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Hanyuma kandi wari wagizwe umugaba w'ingabo za Iran yahise yishwa rwose. Hanyuma kandi ndakubwira ngo nta biryo rwose, ntabyo ubuke ndetse no guhenda kw'ibiribwa bigoye imibereho rero y'ingo nyinshi mu Rwanda, niko ikinyamakuru BBC gahuza miryango cyabivuze. Hanyuma rero reka ngubwire ngo ico no yitwa irya kabagari, ngwaho ikaze, please subscribe. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashyize umukono ku itegeko rivuguruye rizongera gutuma abasivile rero baburanishwa mu nkiko mu rukiko rwa gisirikare rero mu bihe bimwe na bimwe. Muri Mutarama uyu mwaka urukiko rw'ikirenga rwari rwanzuye ko itegeko ryari ririho mbere ryemera imanza nk'izo rinyuranyije n'itegeko nshinga. Mbere rero y'icyo cyemezo abasivile bashoboraga kujyanwa mu rukiko rwa gisirikare igihe rero basanganywe ibikoresho bya gisirikare nk'imbunda cyangwa se imyenda ya gisirikare. Impirimbanyi rero zari zinubiye ko ngo iryo tegeko ryakoreshwaga mu kuburanisha abanenga leta. Mu kwezi gushize abadepite batoye bemeza iryo tegeko cyangwa se iryo vugurura, mu gihe rero abapolisi benshi bari bagabwe ku nteko ishinga amategeko ndetse n'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi banze kwitabira iryo tora. Bavuga ko rero ngo rihonyora icyemezo cy'urukiko rwa mbere rukomeye cyane mu gihugu. Muri Mutarama rero abacamanza bavuze ko ngo inkiko za gisirikare zifitemo kubugama kandi ko ngo nta bushobozi zifite bwo gukora imirimo y'ubucamanza nk'uko rero umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wabitangaje icyo gihe. Iryo vugurura rero rigaragara ko rigerageza gukemura bimwe muri ibyo bibazo. Ririmo rero ko abayobozi cyangwa se abayoboye izo nkiko bakwiye kugira impamyabumenyi zo mu mategeko zijyanye n'akazi kabo ndetse no kuba barakoze amahugurwa ajyanye n'akazi kabo yo ku rwego rw'amategeko. Rinarimo ko mu gihe rero barimo gukora imirimo yabo y'ubucamanza ngo bakwiye kuba rero bigenga kandi batabogamye. Ariko rero abasivile baracyashobora koherezwa muri izo nkiko igihe rero basanganywe ibikoresho bya gisirikare. Nyuma y'uko rero uwo mushinga w'itegeko wemejwe n'abadepite, Koloneli Chris Magezi umuvugizi w'ingabo za Uganda yatangaje ko rero ngo ku rubuga rwa X aravuga ngo itegeko rizahashya byanyabyo abagizi ba nabi bitwaje intwaro, rica intege ishingwa ry'imitwe ya politike y'intagondwa igerageza rero guhungabanya gahunda za demokarasi, rinatume rero umutekano w'igihugu ushingira ku musingi ukomeye. Niba ikintu gikora neza rero cyangwa se niba ikintu gikora neza nta mpamvu yo kugihindura. Ariko rero umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Bob Wine we yavuze ko rero ngo iryo tegeko ahubwo ngo rizakoreshwa mu kumwibasira hamwe n'abandi. Yanabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati twese abatavuga rumwe n'ubutegetsi tugambiriwe n'iri tegeko. Impirimbanyi rero zimaze imyaka zivuga ko inkiko za gisirikare zikoreshwa n'ubutegetsi mu gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abantu rero bamwe bakavuga ko ngo ibimenyetso byafashwe bikajyanwa gushyirwa ku bantu bagambiriwe ngo cyangwa se birafatwa bikajyanwa gushyira ku bantu bagambiriwe. Muri Gashyantare uyu mwaka umunyamategeko mu mategeko y'uburenganzira bwa muntu w'umunya-Uganda Gawaya Tegule yabwiye rero ikiganiro Focus on African podcast ya BBC ati niba uri umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bazashaka uburyo bwo kugeza mu rukiko rwa gisirikare, ndetse icyo gihe umenye ko ibyawe bizaba birangiye. Igihe rero uzaba uhageze ubutabera ntibuzigera na rimwe busura umuryango cyangwa se muri rusange umuryango wawe. Hanyuma kandi yongeyeho ko rero abantu bashobora kumara imyaka bafunze bataraburanishwa mu gihe rero izo nkiko ziba zigitegereje ibyemezo by'abasirikare bakuru bishobora rero kutigera na rimwe bifatwa, ndetse ko ngo ababuranishijwe bagahamya n'ibyaha ngo bashobora guhanishwa ibihano bikaze cyane kurusha ibyo mu nkiko za gisivile. Urubanza rero rukomeye rwa vuba aha rwakurikiye itabwa muri yombi ryo mu Gushyingo ku mwaka ushize rya Kiza Besigye umaze igihe rero kirekire ari umunyapolitiki ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Yafatiwe rero muri Kenya, igihugu gihana imbibi na Uganda, yambutswa umupaka nuko aregwa mu rukiko rwa gisirikare ko ngo yasanganywe imbunda nto zo mu bwoko bwa pistoli ndetse no kugerageza kugura intwaro mu mahanga. Yanahakanye ibyo birego rero. Ibyo birego byakuweho bisimbuzwa ibindi ubwo dosiye ye yoherezwaga mu rukiko rwa gisivile nyuma ya cya cyemezo rero cy'urukiko rw'ikirenga. Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi
yavuze ko icyo cyemezo cy'urukiko ari icyemezo kitari cyo, yongeraho ko rero ngo igihugu ngo ntigitegetswe n'abacamanza, gitegetswe n'abantu. Mbere yari yashyigikiye ikoreshwa ry'inkiko za gisirikare, avuga ko ngo zahashyize cyangwa se ngo zahashije ibikorwa byiyongera cyane by'abagizi ba nabi ndetse n'iby'abakora iterabwoba, by'abakoreshaga imbunda mu kwica abantu nta kurobanura. Yanavuze ko inkiko za gisivile zifite akazi kenshi cyane ku buryo rero zidashobora kwita mu buryo bwihuse kuri aba bagizi ba nabi bitwaje imbunda. Hanyuma rero turi kuva kuri iyi ngingo, reka nkubwire ko mu gihe igiciro cy'ibiribwa mu Rwanda cyazamutse hafi 10% mu kwezi gushize ugereranyije n'uko byari bimeze mu kwezi nk'uko umwaka ushize. Ikibazo cy'ubuke bwabyo cyugarije imiryango myinshi mu gihugu, ivuga ko ngo ubu rero kubona ifunguro rihagije ngo bigoye. Mu majyaruguru rero y'u Rwanda, mu karere ka Musanze, umurenge wa Nyange uri munsi y'uruhererekane rw'ibirunga uzwiho rero kweza ibirayi byinshi, ariko ubu ngo ibintu si byiza. Ku isoko riciriritse ryaho rero niho ngo ubonera ko ngo umusaruro w'ibirayi wabaye mubi. Ikiro rero kimwe ngo cy'ibirayi kiragura amafaranga 600 cyangwa se 650, mu gihe mu kwezi gushize cyaguraga amafaranga 500 nk'uko rero abaguzi n'abacuruzi hano babivuga. Imvura rero ngo ikabije n'udukoko twonona imyaka ngo nibyo hano rero ku isoko ngo babwiye ko rero ngo byatumye ibirayi bitera neza muri aka gace. Ubusanzwe rero kazwiho kuba ikigega cy'igihugu ku birayi. Hafi yaho rero mu murenge wa Kinigi ho ngo umuturage arimo gutera umuti mu murima w'ibirayi, gusa mu ijwi wumva ko ngo ricitse intege. Avuga ko rero ngo ubu nta mwero uhari kandi icyizere ngo ni gikeya muri ibi ategereje. Ntabwo rero bikera neza nk'uko byeraga mbere. Buriya rero leta nayo ngo izareba uko ibigenza, kuko rero ngo umwero waranze. Felicien Nduhungire wo mu murenge wa Nkutsi mu karere ka Musanze, we nta samba agira, atunzwe no gukorera abahinzi b'ibirayi bakamuhemba amafaranga cyangwa se ibirayi. Ingaruka z'iki kibazo rero zirakomeye kuri we rero n'umuryango we. Yaravuze ngo iyo barumbije rero abafite amasambu, natwe rwose tuba duhombye. Bya bindi bikeya basaruye nibyo rero bibatunga, twe tukajya kumama cyangwa se gushakisha mu mujyi. Olivier Dachter, impuguke ya ONU ku bibazo by'ubukene bukabije, aherutse rero gusura u Rwanda no gukora isuzuma rye, yasohoye raporo rero ngo ko yasanze 17% by'abo baganiriye ngo batabona ifunguro rihagije, naho 75 bakaba badashobora kubona ifunguro ryujuje ibisabwa. Umwe mu bagore rero ngo nasanze mu murenge wa Kivuruga mu karere ka Gakenke mu majyaruguru, yambwiye ko rero ngo bimugoye cyane kubonera abandi ifunguro rihagije rikenewe ku munsi. Niki kinyamakuru gikomeza kivuga BBC ati nta biryo rwose ntabyo, uzigamira akana gatoya abandi bakabibura. Hanyuma kandi iyo ubikiye abato gusa, ubwo abakuru barya ku mugoroba gusa, baranabwirirwa rwose. Ikibazo rero cy'ubwiyongere bw'abaturage, imiturire mibi, imihindagurikire y'ikirere ndetse no kugabanuka k'ubutaka buhingwaho ni zimwe mu mpamvu zivugwa n'impuguke z'ubukene bw'ibiribwa bugenda buboneka muri iki gihe. Nuko rero bimeze rwose, bararira yo kwarika ngo ibyo kurya byarabuze. Hari gihe rero biba ari uko nguko bimeze rwose, byaranabuze byo ntugire ngo. Mu gihe rero ibiciro by'ibiribwa byazamutse hafi 10% mu kwezi gushize ugereranyije no mu kwezi nk'uko umwaka ushize, nk'uko ikigo cya leta kibarurisha imibare kibivuga, ngo ntabwo bikabije ugereranyije no muri 2022 aho ibiciro by'ibiribwa byari byazamutse kugera kuri 50%. Gusa n'ubu ngo biraboneka ko leta rero ihangayikishijwe n'iki kibazo. Mu mushinga w'ingengo y'imari rero y'umwaka w'imari mushya leta yagejeje ku nteko ishinga amategeko mu cyumweru gishize, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yavuze ko leta igomba guha abahinzi ku gihe ifumbire ndetse n'imbuto z'indobanure. Murangwa yaravuze ngo turanashyira imbaraga muri gahunda yo gutuburira imbere mu gihugu ibihingwa by'ingenzi nk'ibigori, ingano na soya n'ibindi byinshi. Tugomba no rero no kwegereza abahinzi serivisi z'imari nk'inguzanyo ndetse n'inkunga. Gusa mu gihe leta irimo gukaza ingamba zayo kuri iki kibazo, ingaruka z'umusaruro muke zo zirakomeza kugora imibereho y'imiryango myinshi mu gihugu. Nk'umuti wihuse rero w'iki kibazo, bamwe bavuga ko ngo ibiribwa bimwe biva mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ngo byagabanyirizwa imisoro cyangwa se igakurwaho. Hari kandi abanenga politiki itegeka abahinzi guhinga igihingwa kimwe
ku buso runaka, bavuga ko rero ngo ihingira gushora ku isoko ntiyite ku byo buri muhinzi akenera ku isahane. Hanyuma rero hano hari indi nkuru y'akasamutwe kandi ubwo turi kwihuta cyane tugana ku musozo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abagabo babiri batambutsaga ibiganiro ku miyoboro ya YouTube, bakurikiranweho rero ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha bakoresheje imvugo zigamije gukurura amacakubiri ndetse no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Aba batawe muri yombi rero batambutsaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube witwa Dawa Rwanda TV, usanzwe unyuzwaho inyigisho zitandukanye z'idini ya Islam. Muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru igihe ko abo bagabo batawe muri yombi rero tariki ya 10 Kamena 2025 nibwo bashyikirijwe uru rwego nirwo rwabataye muri yombi. Batawe muri yombi rero ku bufatanye bwa RIB na polisi y'igihugu, bakekwaho ibyaha bakoze binyuze mu biganiro bacishaga kuri chaîne ya YouTube yabo Dawa Rwanda TV, bigamije rero cyangwa se bagamije gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukoresha imvugo zigamije gukurura amacakubiri ndetse no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Murangira yanavuze ko ngo ubu abatawe muri yombi bafungiye kuri station ya RIB ya Remera mu gihe iperereza rigikomeje ku byaha bakurikiranyweho. RIB yibukije abantu ko imbuga nkoranyambaga zitabiriye gukoreshwa mu bikorwa bigamije gusenya ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa se ibikorwa bigize ibyaha, ahubwo ko ngo zikwiye gukoreshwa mu buryo bwubaka kandi bwubahiriza amategeko. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka ngubwire ko ingabo za Israel zatangaje ko zishe Ali Shadimani werutse guhabwa inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Iran. Uyu mugabo rero nta minsi 3 yari yamaze kuri izi nshingano, nyuma yuko rero uwari uriho bamwita Gulama Rashid yishwe mu bitero by'ingabo za Israel byatangiye ku wa 5 w'icyumweru gishize. Israel rero yamusobanuye nk'umwe rero mu basirikare bakuru muri Iran ndetse ko ngo ari we wa hafi cyane y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran rero nta kintu iratangaza kuri uru rupfu. Ali Shadimani yari yaragizwe umuyobozi wa Islamic Revolutionary Guard Corps, ni umutwe rero w'igisirikare mu ngabo za Iran ushinzwe ibikorwa byose bya gisirikare, yaba ibikorerwa imbere mu gihugu, ibitero byo hanze ndetse n'umubano w'igisirikare ndetse n'amahanga. Hanyuma kandi tuva kuri ingingo nanone reka ngubwire ko Perezida Donald Trump yanenze mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron amushinja kugaragaza nabi imigambi afite kuri Iran, avuga ko rero ngo ari umuntu ukunda kwibeshya. Byabaye rero mu gihe perezida wa Iran yari amaze kuva gitaraganya mu nama ya G7 kugira ngo rero ajye gukurikirana ibibazo bijyanye n'intambara yuje Iran na Israel. Trump yanavuze ko muri Canada igitaraganya yavuye muri Canada rero igitaraganya asubira muri Amerika kugira ngo rero nawe akurikirana ibijyanye n'intambara ihanganishije Iran na Israel. Ni ibintu rero byatunguye abantu bose bari bitabiriye inama ya G7. Nubwo Trump rero atigeze asobanura neza ibyo yari agiye gukora, nyuma yaho yatangaje ko ngo gusubira kwe muri Amerika ngo ntaho bihuriye n'agahenge hagati ya Israel na Iran. Bitandukanye rero n'ibyo Perezida Emmanuel Macron yari yavuze. Perezida Macron w'Ubufaransa mu rwego rwo kwigaragaza yibeshya avuga ko ngo nasubiye muri Amerika mvuye mu nama ya G7 kugira ngo rero ngiye ngo gukora kubijyanye no guhagarika intambara hagati ya Israel na Iran. Nikavuga sibyo rero, ntazi na gato ibyatumye cyangwa se impamvu yatumye nsubira i Washington, ariko naho bihuriye n'agahenge birenze cyane ibyo. Yaba yabivuze abigambiriye cyangwa se atabigambiriye, Emmanuel ntabwo rero na rimwe yumva ibintu uko biri. Yavugaga rero Emmanuel Macron. Nuko rero bihagaze nuko. Hanyuma rero reka ngubwire ko ngewe nawe nuko tuyasoje. Nuko dusoje ayo twumvaga, reka ngubwiye ko iyicano yitwa irya Kabagari, nge nitwa Itangishaka Emmanuel. Ariko twari twabanje kukubwira ko Museveni yemeje itegeko rishya ryemera ko abasivile baburanishwa n'inkiko za gisirikare. Hanyuma kandi twanakubwiye ko abantu babiri batawe muri yombi bazira ibiganiro bashyize ku muyoboro wa YouTube, ni channel rero yitwa Dawa TV Rwanda. Hanyuma kandi wari wagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Iran yishwe. Hanyuma kandi ngo mu Rwanda barataka ngo nta biryo rwose, ntabyo oboke ndetse no guhenda kw'ibiribwa ngo bigoye imibereho y'ingo nyinshi mu Rwanda. Nuko bihagaze rero, nge nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka tuyasoze rero nkubwira ngo icyo nkwifuriza ni ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Please subscribe kugira ngo rero utazajya ucikanwa.